Uba Charles Marangar ubade UMLA jong Kamahati constituency. Ula sampai ba hadu kumba ars pa telitam ki walk order. Ki balengba ke SRWP scheme arajar arposan bat arhajar arpendriu. Sya kinong snong baper hapo ke constituency. Ya kini ki walk order la sambat IT sya ki bayo ban pentri ki kampen roy baper lengba kane ke scheme. Haka arplai teriku jenleu arhajar arpendriu. Apelau ying ke jong hanong jeri laya thuru ba kani ka datang ka first phase lani kata ka wat ka paningkong handrei ki badang sa on sa penbet hakawat ka baar lani kata ka second phase ba chal sa ba ai jingkran laya thuru ikijing mentoi ki babon ka ba ka constituency kalayo bat kandang yo ru ban pediang marsen penyaso ka jong bat ka sorkar jella kani kaladehi kejing mentoi ke bakrau ke Mahdi constituency barok kawai bat omla ru banlen bahakane ke tenti ke Mahdi constituency ke dei kawai naki constituency ke belayo ban pediang ya shibun kejing mentoi ha kaliang ki kampen roy kamtam haki penta kapot kata ha blok tu kaba mensua kalong kaba ha blok tu banyo ki kampen roy na kaliang ke sorkar Meghalaya namar kejing syak pentud haka Asam nakapor syakapor. Handrai mentapat agajing start bagajing syampang jong unong mikman. Ki kampen roy ha ketiga thain. Ki bana kaliang ka Meghalaya kilaya syat. Day hangne bakapau syai. Kapagi juong. Kakam kakran kamjam. Ban ya kateng am. Sel kaknyum yo nyalam jong tu. Bat dakat ki timru yo. Bat dakat ki kenok pon jat ki AKA. Namar kum ki bro. Akan memperkat di hukum kata tidak jadi kanyum nilai timruk lese ateng namar kata ngakak ini bangin kelet no itu tu bagi kanyum bagi tim jongin makum upreu lese MLA jongi abang atek 4 don MLA dan 4 don nang mikmat akan ni mau di konvensi jongi ubala tray sitom ubala duk tiak duk dem kemudian seorang mental lese kumoses kemudian ngajak berserang ikan mau yang ada kemudian ulama ia kajing ketang bat kajing kemudian nyalam ia kajak benreu jadi mati kipit bodong ketang iki benyalam sia kata gari kanang yang baru belum kesan ni sotu ba dia kajing ngajong mulai ingat bae mele jongiru ila duk tiak duk dem nebawi i bagamau di konvensi jongi kasek tek merau kajing duk kasek tek merau kebon keliang tadi ngipet naduk kelenti kisengkin kalian gakot ke tiak ke bule ke putih dari lembah jong ini ngasang banyak ini ia kajing itenap ia kajing ibu itu ngemauti lese kini gisni tiba kindian hadin kajing rung jongas ke parti NPP parti sorkar masuk kemen menyetu IP pa ngilayo sibun di jinggerku hapo ke konstitusi di Parokui nanti itu lengkot nang ning la les mau ke pintir mau ikir ni usurok maurong atre syai kan 2 kilometer Molos naik sekedo arpo kilometer ni ladat, surok pamlatar 3 kilometer ni ladat, usurok lemput kan 2 kilometer tam ni ladat, kata de hadin baru sarkar, bompat dan sarkar mudan ni rero. Tenang ta, klim tro ni ladat, terus yang tepat kelong bermi sete sesapo sungku ni ladat 3 meter, nata ko umsolai ni ladat 3 1 kilometer. Kesenidan siangin seterai niladat ya keren bat di Beludi Minister Magidon Gijiseng Regional Women Bible Society kalai codingan niladat umkra samau teri sipet keladai dagawai pertai mentama bat telbet kecing itenat kecing ibang kendai kurur niladat kusurok ini nong jeri mau bu sati sepam selasya kapan mi samadan umur nong keting niladat kalau musi kita nulun musi mentara keti lumusi Padahal deh, kalau musi kelarung RIDF, kalau musi kebab himpat, pos new meno bagi post nam, kemalos naik sejak telong dan hakini ki tayo beladem mau mak joblen ngilayo itu dia ke sanction, itu surok catelong katu kejing snu ngilayo mentak, mentak ulah pudoi mentang penangin yo sanction, surok lapudoi ladan lapudoi, nangta Kapag bulan ucir ni star gadi ke sarang sekli muang
kendoso sa sabuda. Tugu surok PMGSY. Kepedeng nongrim kebelak qualify latih kena. Kejair kebelak tikena. Kong Emilda pinsayo surok orang. Orang Basnong hanam tu. Dir Basnong. Lak ceri rumah Basnong. Tuh, rumah Basnong bawan man kepor man tunruk mo man ya keren bak ngantuk surok la qualify surok jungpi bat umau tunra nyaw kilometer syadu mau kerla nyaw surok rok PMGSY mau kerla mau tunra teste banda barto nang ta kli umur nong sian ngin mentau penai ingin sayo kaum siang ni lapun kret nang up ke sanction mau bak ngan tercondong tadin bare de song uhewa tak keseni dan syam siang kedai ke surok ke bang Fox New ke bang longsu mendatang menyai ro 20 kilometer dengan subha benyitu ipi ba ke tendar kan sakut no pada khot tendar bat chen kin sedang bentreno itu surok bolong ars pak ker tak ketir tidak ars pak ker kalau ke AKA ke jingkeman ke keram itu banyo ars pak krur bro sansne mer SP kemde kam besok lada MLA jungpi sacrifice syakren barong NPP te yo ra dikena yo ra ta tingi sukemen hadu ta ba ke blok amau ti msalai dang mensismen kini gisngi lawan orang Basnong bat yui rang ba extended member jong msalai bagi staff ngilap hak ya kalis jong staff berkhaj temporary bangin thong no badu video mentau la syong man kesngio hom salai bat nang ni syakmat ndalap yang staff video sa syong no man kesngi ha hom salai bat ngasung kemen menit ho ipi ba ke building jong ke blok sau krur arpo arlak ba dep sanction ke syuslem no nasional namar mensyua ki ong don kamtang ar akar tekesnong kalaai hadin gawan ke jing tho na po department bagi ong don kam san akar hapen baik biang bermusnong salai den rei ni sokemen bagi snong salai ka ai saw akar pat menta nilayo sanction ban ni sedang no ban ni sokemen ro ba ka building nadu ka police station nadu ka por iba Julius Dorpang nadu ka por ila penyo ni hap songo i ma ila penyo ke police station ne kamno pia ila penyo ke police station den rei ka office 4 dan haying dorbar salai dengan sukemen menithu IP bang nila ada penbiang hakini tio beladam ke survey ke map kadang yakun director jong ke survey hakini tio beladam baksien kin saphano kaniru ngin saya sanction mdai tang ya ke police station ndai ya ke fire service ro hangtei hapo salai ke hanlum nila dep stang ban peli hangtei salai tigi babun ba kiwei ro ki proposal ki badai veterinary bat kiwei dengan sukemen menithu IP ba hapo PHC umtrai prapusan lak ke repair ka PHC nyala ada sukemen menithu IP ba shi kror khat saulak ya ke PHC mau ti menta bat shi kror khat saulak iman tang makala hapo malas nai PHC bat sukemen shi shu menithu IP ba kanwan ke sop sentar ke wei halai votingan ke wei hanong ka ke wei homan bat ke wei sabuda takdir ni bat kenir lo dep sanction ke bisa lak dan lakon mention tayo senjuk rembak senong jong ke border ba blik sotun bat ba loisus pina kilawan hang ni ban pun baik ban sedang no ya ke sop sentar haumat badha sabuda de ke cekap ke bae ba border de pantrai ngamtip den ni hin persang da kono ke but kalat rengange bau boleh nyalam kumbul alam ini Jingking umru ke belan riu senem dan benut bansna kawan tempera ke pulit asam mentah kecil Pak Charles Pak Candat Pak Datuk Selap dengan sukemen ru menithu IP Pak mau nyimjuk hamyo ban bu mau nong rem haborda haji ni tio baladep Pak Jim Spol Pak dan ni lepo ting Pak Stefan mo Pak Jim Spol lepo umpli Malaya orang bu uai umau hangti madan football hamteri government of Meghalaya nyimjuk hamyolan untuk Meghalaya nyimjuk hamyo menusuk kemen bang tu sabuda kepor bangwan football ke sports penpelong hangti sabuda
tu lenti banyak syamadan ada siang surok ngapan of chief minister but hang turun ngila tho chief minister scheme government of Meghalaya ngan selik beli oke ege basotanan ado tak apa mat ngengek scam bagi ni ke sob sentaro ke umat bat ke sabudar ngin sayo penting dah kejing start UMLA jong pi dai dah kejing snai bat kejing alam kejong blai namar ba don kam ban syuhala dai habdon kamru kejabing batrai